okwetombuitwa oku kwaba hari mpurwehere sente yakana omuntebe kanisa ya gavumenti y'okubombekera ishemerezo erya $1,400,000. Abantu 18 aba nabo turemerwe kubaraza mwene obubabiga na 3 masima waba wajire yokwe koko uri kugamba yo kurungi ekintu cha accommodation ya staff okitere priority. Ezi nizo nshonga eziretera abebembezi ba district kukwatanisa ngo hakiri bateho ekindi kyombeko na n'okubuturo omutindo gw'ebyamagara ekirije kwombekwa ba UPDF. Kare katubendeze okeza cyo twenda kwombeka theater esente ziri kwenda kumarobazi bagange nani ngambira engineer wanje ndiyaza ko emyezi mukaga abantu be bagirebe tubakwase kizimbe cyanyu rero muronde equipment honare baronde equipment nabandi abebembezi banyu nankubadde bana abami mbalaba mbyambalo naimwe mugenda okuba mukuma ebintu byammwe kubanga mmwe mumanyi ddiirwe ezaamu n'omwonna mumanyi n'abakudere ennaku zino wajja scrap tubegayiridde temugenda ne mutwala ebintu ebyandizimbye eddwaliro lyammwe mubitunda mu scrap. Kaka tumanya project obuyinja hata inaweza kurutuka kulia n'endwara yabo beje bapangisa hakaduka wanyetegereza bapangisa kaduka batonere homwe omwe na watonera abandi oshanje kandi napumude na yeze sente tukwesimisa mutwaza kutunga nazo zibure kugira tax instead kandi mutuberekeze ku government. Irwaro eri nirwija kuba n'oruhwere ebindi byanga nka ryajura karyamenvu rw'amabara na n'ebindi bicweka bya rwengo. Nashirwa rero baza kutaha niza kwetengesa ebintu bingi niza kwetengesa aba staff mbabo nambwe nko kubantu babagambira kawo yatugambira abaina abana bashomere obushaho ninga ba health workers mweteka ni mu apply ngabo kwani manya ngo baza kubitoma mahurire ni mu mtungire hemero ninyabaza chairman mhanje ahawa link chain yo webembezi burungi kureba ngo hari nkwatagana no jikantu shaba egumizemo. Omugandi abebembezi b'abaguruse n'abakikuru nibetombuitira abakozi ba government hamwe n'abana babo ngo nibabakwatijaga abakuzire okuruga omukyanga kya Ankole babiri beteraniro muri district ya Shema bari kutera tocho program za government nezibaremerwe kuganyurwamo. Enseje yo rukureba emwe bituriyo ntukora ebiturukurya ebiturukunywa institutions ezitwine byona bakatandukwa abantu aba abakuzire turiya hatutu yabo konka kuba rukura system zibihamo tuyo tugeza kurangwe sente ezo bazimanya ngo nezitu ba muzeyi kandi zo kuyambito ba muzeyi ngo president yazitwekera akazitwekera ba muzeyi hati no manya eminyete yineyo abakazi bino abantu bino burema bino hati ni to ba muzeyi akatamu konka sente aba yusi no sente bakuzikwataho ezaba yusi baba bakuzikwata ezo mwe kandi tuntara ngitiza ba muzeyi nitubatakozwato. Aba bagarukire bayegesebwa ahamirire yabo ngo habwo kuba binje no bakozesa omubazi nk'ebyo kurya ombwire bwo kukozesa ebyo kurya nko mubazi. Njye n'abantu bakuzira abanengera imyaka 50 ninga nkaga nuko yongera yo misho ati ntibanyitse bashimkwa n'ubako ibyo kuri bashemiye gukoresa mununga yo cyo kubanza n'imboga zikwirabura kandi cya kabiri gukoresa ibijuma yaba n'imyembe yaba n'ubutunda yaba vakedo ninungi mununga ntenda mbunto kumona ugikoresa nga buri zoba vakedo mwene banemara na n'ibijuma ibindi byona inanasi amapapari amapera fene byona n'ibabiri bironje hatwaga amafundi bakigamba umutingo guno kwafuta kwabafumu mfumitire cyarahangire tikiro it is all God given princess kuri ngo manye papa yacu actually nabazo mbajunkuri abine so many traditions konka we traditions zaba they explain them in scientific manner. Na bwanyuma bahingwizo kubatwara umwihanga rya United States of America okwega hantura y'abagurusa bokwe hamwe no kubarondera abanyamateka okugumana babayambaho ahabwabusha nabo kubarahure bituriyo tukora nka people with the elderly persons na neitwe nzakurondo kuturagwato mu shaho yitu ya kuriya turebo kuturayambeki association yi amakuru agagasha kwa Sunday William na Michael Atwachiri.